U svijetu muzike Balkana ime Zdravko Čolić je sinonim za izvanrednu karijeru, harizmu i dugovječnost u očima publike. Rođen u Sarajevu, Čolić je od malih nogu pokazivao talenat za pjevanje i ljubav prema sceni, oblikujući svoj put kroz muziku u vrijeme velikih društvenih i kulturnih promjena u bivšoj Jugoslaviji. Njegov glas, harizma i neprekidna predanost umjetnosti učinili su ga jednom od najomiljenijih ličnosti regiona. Kroz desetljeća, od prvih nastupa do svjetskih turneja, Zdravko je izgradio ime koje odražava tradiciju, inovaciju i uticaj koji nadmašuje generacije. U ovom članku istražujemo njegov život, karijeru, lične uspone i padove, kao i neizbrisiv trag koji je ostavio na muziku Balkana. Zdravko Čolić je rođen 30. maja 1951. godine u Sarajevu, gradu koji je oduvijek bio kulturni i muzički centar Balkana. Već od najranijih dana pokazivao je poseban talenat i strast prema muzici. Njegova porodica, iako obična i skromna, prepoznala je njegov dar i pružila mu podršku u razvoju muzikalnih sposobnosti. Sarajevo, s bogatom tradicijom narodne i zabavne muzike, formiralo je Zdravkov ukus i inspirisalo ga da od malih nogu teži scenskoj umjetnosti. U osnovnoj školi i gimnaziji Čolić je učestvovao u školskim horovima i amaterskim muzičkim grupama, gdje je usavršavao glas, interpretaciju i ritam. Njegova harizma i sposobnost da osvoji publiku već tada nisu prolazili nezapaženo. Lokalni nastupi i male audicije bili su prvi koraci prema velikoj karijeri. Osim muzike, Zdravko je bio znatiželjan i društveno angažovan, što mu je omogućilo da razvije širu perspektivu života i umjetnosti, te da razumije kako društvene promjene utiču na kulturni izraz. Tokom njegovog odrastanja, bivša Jugoslavija prolazila je kroz različite društvene i političke periode, što je oblikovalo njegov karakter i senzibilitet. Čolić je učio da vrijednost umjetnika nije samo u talentu, nego i u disciplini, posvećenosti i sposobnosti da se istakne u izazovnom okruženju. Porodica je imala ključnu ulogu u pružanju stabilnosti i moralne podrške, dok su lokalne kulturne manifestacije u Sarajevu pružale Zdravku prve prilike da upozna profesionalnu scenu. Njegove rane godine bile su također obilježene prijateljstvima s vršnjacima koji su dijelili strast prema muzici, a neki od njih kasnije će postati saradnici i kolege u muzičkoj industriji. Čolić je već tada pokazivao izuzetnu sposobnost povezivanja s publikom, vještinu koja će ga pratiti kroz cijelu karijeru. Njegovo odrastanje, spoj talenta, podrške porodice i kulturnog okruženja Sarajeva stvorilo je temelje za umjetnika koji će jednog dana postati jedan od najvećih vokalnih fenomena Balkana. Glas koji je oblikovao cijelu jednu generaciju i ostavio neizbrisiv trag u muzici regiona. Nakon što je Zdravko Čolić pokazao svoj izuzetan talenat u školskim horovima i lokalnim muzičkim grupama, sljedeći korak bio je ulazak u profesionalni muzički svijet. Krajem 60. i početkom 70. godina Čolić je postao član grupe Ambasadori, jedne od najpoznatijih sarajevskih muzičkih scena tog vremena. Ova grupa pružila mu je priliku da svoje glasovne sposobnosti i scenski nastup prenese pred veću publiku, čime je počelo njegovo stvarno afirmiranje u regiji. Njegovi prvi nastupi na muzičkim festivalima, uključujući i Jugoviziju i festival u Opatiji, pokazali su njegovu sposobnost da ostavi snažan utisak na publiku i žiri. Čolić je ubrzo postao prepoznatljiv po svom glatkom vokalu, emotivnoj interpretaciji i karizmi, koja je privlačila pažnju ne samo publike, nego i muzičkih producenata. Njegov prvi samostalni singl privukao je lokalnu pažnju i postavio temelje za daljnju karijeru. Ovi rani
uspjesi nisu bili slučajni. Zdravko je posvećeno radio na usavršavanju tehnike pjevanja i interpretacije, često provodeći sate na vježbanju i proučavanju repertoara. Njegova sposobnost kombiniranja tradicionalnih balkanskih melodija s modernim pop elementima učinila je njegove pjesme prepoznatljivima i privlačnima širokoj publici. Već u ovom periodu Čolić je pokazivao umjetničku zrelost, koja nadilazi godine, pokazujući da je spreman za veće scene i međunarodnu karijeru. Osim muzike, važnu ulogu u njegovim ranim uspjesima imali su mentori i saradnici, uključujući iskusne muzičare i producente koji su prepoznali njegov potencijal i usmjeravali njegov umjetnički razvoj. Njegova upornost i radna etika u kombinaciji s prirodnim talentom omogućili su mu da se istakne među vršnjacima i da ga publika počne prepoznavati kao buduću zvijezdu Balkana. Tokom ovih godina Čolić je također učio kako se nositi s prvom pažnjom medija i javnosti. Svaki nastup, intervju i festival postali su prilika za razvoj njegovog javnog imidža, koji će kasnije postati zaštitni znak njegove karijere. Rani uspjesi Zdravka Čolića nisu samo otvorili vrata muzičkog svijeta, već su postavili temelje za legendarnu karijeru koja će trajati decenijama, oblikujući muzičku scenu Balkana i ostavljajući neizbrisiv trag u srcima publike. Prava karijera Zdravka Čolića započela je početkom 70. godina kada je njegova popularnost počela nadmašivati granice Sarajeva i Bosne. Njegov prvi veliki preokret desio se kada je počeo nastupati na najvećim festivalima bivše Jugoslavije, uključujući festival Opatija i Jugoviziju, gdje je svojim interpretacijama pjesama privukao pažnju publike i kritike. Njegov glas, emotivna dubina, izvedbi i harizmatičan scenski nastup učinili su ga prepoznatljivim u cijeloj regiji. U ovom periodu Čolić je izdao svoj prvi samostalni album, koji je donio nekoliko hit singlova. Pjesme poput Ti si mi u krvi i Stanica Podlugovi postale su evergreeni. Pjesme koje i danas ostaju dio kulturnog identiteta Balkana. Njegova sposobnost da spaja pop melodije s elementima narodne muzike stvorila je prepoznatljiv stil, koji je osvojio sve generacije. Publika je bila fascinirana njegovim sposobom interpretacije ljubavnih i emotivnih tema, što ga je učinilo ne samo pjevačem, već i simbolom romantike i elegancije na sceni. Osim studijskih uspjeha, Zdravkovi live nastupi donijeli su mu status ikone koncertne scene. Njegovi koncerti, često održavani u prepunim dvoranama i stadionima, pokazivali su njegovu sposobnost da osvoji publiku snagom glasa, energijom i prisustvom. Svaki koncert bio je događaj sam za sebe, a njegova karizma i interakcija s publikom činile su ga jednim od najtraženijih izvođača regije. Tijekom ovog razdoblja Čolić je također počeo primati priznanja i nagrade, uključujući festivalske nagrade, ali i priznanja kritike. Njegova karijera nije samo odražavala komercijalni uspjeh, već i kulturni utjecaj. Njegova muzika postala je soundtrack života mnogih ljudi u bivšoj Jugoslaviji. Mnogi muzički kritičari ističu da je upravo u ovom periodu Zdravko stvorio temelje za dugovječnost svoje karijere, jer je izgradio balans između popularnosti, kvalitete muzike i osobnog identiteta umjetnika. Veliki uspjesi ovog perioda nisu se ogledali samo u prodaji albuma ili broju koncerata, već i u međunarodnom priznanju. Njegova muzika počela je dopirati do dijaspore, a koncerti u europskim gradovima poput Beča, Minhena i Pariza pokazali su da je njegov utjecaj širi od granica Balkana. Zdravko je tako postao simbol muzičke integracije i kulturnog identiteta cijele regije, spajajući publiku različitih nacionalnosti kroz univerzalni jezik muzike.
Ovaj preokret i uspjesi označili su Zdravka Čolića kao jednog od najvažnijih izvođača Balkana, čija će karijera kasnije prerasti u legendu. Njegova sposobnost da izdrži promjene u muzičkoj industriji, prilagodi se novim trendovima, a istovremeno zadrži prepoznatljiv stil, učinila ga je umjetnikom čija popularnost i danas ne jenjava. U ovom periodu Čolić je definitivno prešao put od talentovanog mladog pjevača do istinske ikone muzike Balkana, čija će ostavština trajati decenijama. Jedan od ključnih elemenata Zdravkove dugovječne karijere jeste njegov prepoznatljiv stil, izvođenje i sposobnost da svaki nastup učini nezaboravnim. Njegova harizma, energija na sceni i sposobnost da uspostavi kontakt s publikom razlikuju ga od drugih izvođača. Čolić ne pjeva samo pjesme, on ih oživljava emocijom, gestikulacijom i pogledom, što publiku dovodi u osjećaj neposredne povezanosti. Njegova prirodna karizma omogućila mu je da nastupi u raznim prostorima, od malih sala do ogromnih stadiona, i da svaki put ostavi snažan dojam. Osim muzičkog izraza, Zdravko je pažnju posvetio i scenskoj pojavi i modnom stilu. Njegovi nastupi uvijek su bili pažljivo osmišljeni, od odjela, kravata i sakoji, do modernih, eksperimentalnih kombinacija boja i tkanina. Njegova garderoba postala je dio identiteta i brenda, simbol elegancije, profinjenosti i suvremenog balkanskog stila. Čolić je često kombinirao klasične elemente s modernim modnim trendovima, pokazujući da je muzičar koji razumije i vizualni jezik scene. Video spotovi i televizijski nastupi dodatno su naglašavali njegov vizualni identitet. Čolić je znao da publiku ne privlači samo glas, već i cijela atmosfera koju stvori, rasvjeta, scenografija, koreografija i kostimi. Njegova sposobnost da balansira između glazbene tradicije i modernog izraza učinila je njegove nastupe relevantnima decenijama. Ako te ovo dirnulo, ako si otkrio nešto što te navelo na razmišljanje ili jednostavno želiš saznati više ovakvih priča, nemoj to zadržati samo za sebe. Podijeli ovaj sadržaj sa svojim prijateljima, koji također cijene inspirativne i istinske emocije. A ako to još nisi učinio, pretplati se